Pa, ko će to... Evo, ima pa da, Šta ti tu snimiti? Da, vidim se. Ko će napraviti što? Crveni motor. A? A sad gledaj, Kepi, kako vam silazi s motora i kako to? Čekaj. Sada ne možemo preći dok ne završi. Čekaj sad. Da. Pa cijeli kruga šije. On prvi. Ej, koliko oni sa godina? Još ti da žuti bude. Zato ja to kad sam prvi put dala nisam počela spavati. Ne gledam što je. Znaš koliko si tu tisuću više? Ona jabića sve mi ne Dok onog zelenog, a? Zoltana.
Ostani samo tako sjedite, ali na drugom mjestu. Prvi jedan pljesak za svjetskog stanci prvaka Zoltana Adala iz Mađarske. A jede, što nisam sagledao. Nije dobro, čega vidiš, ni rukama ni nogama. Bravo Zoltan! Ajde! Mene zanima to kako će ona, šta ona ide. Vidi, ima dole tamo dole. Gle tamo, gdje je onaj signal. Ima neki dole, sigurno ima. Vi šta ti je mladost, ej? Buba na njemu. Ej! Evo je, onaj bube, ja. Poješće. Da, evo gledaj. Vidi. Već da ne mogu se javiti. To je poruka. Sad sam mu prekinuo. Nazovi ga. Pljesak za Zoltana. Za 10 minuta kreće utrka u klasi 1000. Molim jedan pljesak za kraj. Bravo za Zoltana! Klebarite ljubav. Šta je to? Pa ne plaće, ovaj tere ovdje, ovaj. Mađar pali gume. Evo ga on, evo ga kraj mene snima.
A u pički maternoj recimo. Jedan pljesak za kraj za Zoltana Anjava, svjetskog prvaka, našeg gosta iz Mađarske. Molimo dečke iz osiguranja i vojnike da zauzmu svoja mjesta. Prelaska preko staze više nema do završetka utrke u klasi 1000. Senka i Bruno, maknite motor. U 15 sati kreće utrka u klasi 1000. Staza je zatvorena, molimo publiku da više ne prelazi preko staze. Jedan pljesak za kraj za Zoltana. Čekaj, oni i tu prolaze s motorima, ili? Hvala Zoltanu. Ne može ga otarati, ovaj već 3 puta mu rekao da sam motor. Taj izlaz zaljubljen, gadno. Evo sad ću još. Evo. A on mijenja motor. Uvijek je mali sonor. Što ti što? A ne znam gdje on dodjela to nagrade za ovo. Jebote, ja žedna. Lud je, mali sto na To stvarno moraš biti budala. Skoči, opere, aj sad skoči. Da. Ne možeš skočiti, da. Ne disi jedan. Joj, ajde prodaj jednu vodu. Šta je ono? Nemoj je. Nemoj me jebat. Nemoj me jebat. To ne vodi vozi bez prednjeg točka. To ne nema točka prednje, ne mogu vjerati. I evo sad za sami kraj vožnja na jednom kotaču, a prednji je ostavio kod mehaničara. Daj, nemoj me. Dio, šta je ovo? Skinio to. Ko kaže da motocikl mora imati 2 kotača? A mislim ono. Kako jedno? Samo si oni dobiju zakon, ti ne dobiju nikom ovu ništa. To je u peku. Gle sad toga. Karla, ne diraj tu čašu. Sad će sjest na ovaj rezervat. Ej, moraš blizu te čaše.
Ne gledaš? Ti si raskušan. Sjest kod mene. Nemaš i ti bubu. Znači, to je ovaj isto.